Ninkethinkatho na ntune mutegeria mbirigire ntuku yaku ya Jumapili nitite bubwega ibwegano tubakwana kanya kugwatanira na uni kiri Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA tukianjiria Nteto cietu MC uria wikitie rwari rwo kwingata gavana Kawira Mwangaza gitine DMK kiogora na ugite kinya kethira rwari ruru rutombere kwitha rugichiara matunda mbere ya kamiti ya mbunge ni rwanjirite guchiara matunda ja ngwataniro hatongeria bakioneka kwija amwari tabubu hondi kwirigiri kwithana muchemani ontuku ya naro katikati ka MCA baba ario speaker wa mbunge county ya Meru na abunge bonthe kenda ba county ya Meru ario senator Kathuri Murungi haraba kethero bagikara methene imwe na urene munini wa rais Rigathi Gachagua kenda kwariria mathina Meru mutugikare atutariria kuringana na MC wa Bogeta West DMK Kiogora uria niwe wagwete muthigo jo musonda jo kubiria gavana Kawira Mwangaza gitine na ugite kinya kethira seneti netejaniria musonda jo na rithiki ni ontu na ndero je ni rugucoka mutaroni burari rutero na ni rurungi ende toka turari mwanya kabura teta kubua na inyanya ndira teta kuthithia atia kubua na ino Nteto gwatanira umwene janki mongeja na gitwaro irio bibire kiareko haja motivation yemwe yetu yari kurungika mantu jamo jarari ja kwambiria uthithwa kwandika antu barabarene kubuta antu barabarene ukore wonda ndimini arunge kimali akoro ona boitira nguge bwega to moingeni kwe kare kandiki wonda ndimini aroroire kathomeri muno mbere antu kambiri nyorira wonda ndimini gakebuta go nyambere antu Aito ona to ngogici endelea Meru itikarambere bwega na kwaibishana na manto jatibui. Togunya watu ko tikingi motion yega achieve. Twacokera uje mukarone. Meru ekambiria bwega. DMK yaritite migambo ejentere shandarene. Kiathone kumagaria nthaka ya Shandra kigikunda. Kiathokiria kinya MC wa Mitungo Evans Mawira Kadi na niwe mutongiro baraba ingi kirembungi ya Meru. MC Wegoju West Mbioki na atongiria bangi kathumba bethirite baikinyaku na bakiedia ni baugite thiri ni chokerete ja Meru na gutiga chagacha kairi na reu ni kanya koriti ngugi kwa unande ukageta muntu uga Meru ina andu akaire gotendwo ereo ana iba tutraugire nontu watu twetete Nairobi twinde twetete guchwa mbota ya Meru na ndi turachokerwo Meru kaire twi na ndi tugachwa thire aja Meru ikenda tumba kuritira antu betu ngugi na batu turi MCAs batu tayari tukarenthi na mheshimiwa gavana ndio tuweze kufanya kazi pamoja Meru bombe gukarabu bwega turenda thire Meru na ndio tukuga borombere thire ende o mtu heshimiwe mheshimiwa na heshimiwe arutira antu bango ke ego UST ngoge ira ba mwere eta korita ngabana noe ira ba muthurire aritera antu ba Meru ni arite ende gukageta muntu kinyoronge kiara no ntwa kinya kiara giakwa oboga kwa kuro ngakinya giaku no ntwa bani kwena ngogera mwana inchi agetire ata ambirire nkamuritere na ukaja gutweka ntete kurutira mwana inchi oungoge uambirire mbati kwethwa ndenja nontu batu atwaromba kura ja MCS kwe mantu ja mingi twaragia na wananchi na tukwenda kinya tukwetha turi empowered na turi involved kiguitira wananchi ngugi na ibubu ina etomi ndomba uchokoromba antu babogeta West kura 2027 ndikuona ni mbinda athithagia kokuwa ni impeachment ngeta kubera anda impeachana tugeta kwariria barabara ira nkethwa mbakite irasibia isindi na mantu jaja na DMCs ba county ya Meru na atongeria bangi bere iri karo na munini wa rais Rigathi Gachagua kwariria ngwataniro ya county ya Meru Jonji Kinyua ni mukariri gitwa ikundi kya vuguvugu ethira gituma MCs ba kiri Gachagua bwana bwana Mawira na bwana DMK nditho wanagia bwana Dr. Sandra kyakethirwa areja itukwenda batu NDC baratwererwo baire bakija batwe kweja wego jineje mpwe na bejanie no kanyakine kubweta na ubo torombere gintu kiu itukwenda batu kanyakire kwetho kwina NDC bire ego ji na bomwa gatigironge
bejania bo bairi muthie MCs bane baugite bakiuma kiri mucemanio jo kiribimia biere biejete kaunti ya Meru ikwethira ikiona mogaruruku kathumba. We wish you the best. Na bwete takwaleria itokwenda Meru ithere gintu kimwe na bweta ntere cigire itoko hope bukaiganira kenda Meru yetu itana mbere bwega na kinya bubwe kanisa bolo mbere antu baba leadership yonde ya Meru benyere na nento gwitikia bakauma na bwega bagwatane nikenda Meru ni yetu yumbe gwitana mbere turetekanirie formula ya kurutira antu ba Meru ngoge no tutwenda kurutira antu ba Meru ngoge Meru turi angwana Meru tutatu ba utinda kuruma na TV-ne te siasa ya panganga siasa ya marumi hiyo tumesema hatutaki hiyo na ngwete Marungu arembere in the next 2 weeks bokaringa ringa mpe Meru no to MC akaruta ngogewe na ngabana akaruta ngoge bukambiria kurwira ciathi bukaura mubebero ndo gakaririte nthi enu na ndiri okianjara uga nkabunengero ciathi abwenderea gakurwa kairi tabwe kabundo kinyomba ugana ndio ciathi tunengero ithaka bietu tunengero bira turarujaira no akuga tunenkera thiri kwa uendere na twake nthi yetu kana ne ate kwa na ndi tukaraniria tumbe gucoka gwitira wananchi ngugi kumandarene wandine abogeta isti gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia Weru wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare kiri Nteto iu na ndi uria wari MCA wa ward ya Rwirorera Peter Mutuma Kalembe na ugite kuma rwariro kwingata gavana Kawira Mwangaza rukwarirwa mbunge-ini Senate thiri nionekete kwithwa gikujirwa kaunti-ini ya Meru amwe na bu no ritia gavana Kawira Mwangaza kwithirwa akireta mbere ya mbunge sheria ingi ya kwithirwa gitegera mantu ja uribwa ugoti kiria biashara ndene kaunti ya Meru akiuga ira yatumairwa wathani-ini bwa Kiraitu Murungi nirikitie gukurukwa nikagita mawira kirigia gatutariria kuma mbunge ya Senate kugita igamba mwankira nandi kaunti ya Meru ne kiriki na gutena gituma kana matinda ja maingi ja gukujirwa na itugwiriritwe gintu kiu utemiari yakwa mawira indi ni Peter Mutuma Kalembe musiasa ja kaunti ya Meru na ura wari MCA wa ndi arwire rwarera ukanyuma itwithio tunathigunkwa ithiri na mwako mweru chu mwega jutena kerere na ibyo once again kwenda gucokeria Meru County Assembly nkatho sana nondu bo tutimira kerere inyingi ndene ya Meru turarire thigunku bwega na nyantagerete itucoketie ana bu bwega na thiri tutiagangitwe ngwiritwe muno mam na ngucokeria nkatho sana ukomba gukira kuma na umire Senate ukomba gukira ukiri tugwiritwe turi inya irio bya kinya kiu nondu bo kwithirwa boro ukiri tu Meru kithima kienjo kiu maroji aria ekuru na aria mashinani baikirwa mbecha ile itiche kuria ile itengi chiekuru girimagana jeri ngiriegana aria arito thaa ibetete gucoka skuru ote kulu kinya MBA ya ambassador thaa itumi nawo okwirwa inya bate kumena bagacokia Mutuma Kalembe kuna riojo ari wa finance bill ire tumairo kugitithia ugoti na barwa cia biashara ja kaunti ya Meru ire atumairo kiri wathani buthuru ni kinya muthia akiuria gavana Kawira Mwangaza wikia finance bill ingi kiri mbunge ya kaunti ya Meru ni kende gakurukwa na kwambira kuritithio ngugi public finance bill ni iria yejana uria licenses ikagitwa kithira ni muntu onduka akarigwa atia mama mboga akarigwa atia na mwankira thai mam ya gavana Kiraitu Murungi iria ethithitwe 2021 2022 2023 iria yathirire October kou mam for the information mbecha licenses iria ikurigwa thai ndene ya Meru ni illegal kou abukui antu so mbere utiramba kugwatwo na makosa public finance bill 2022-2023 ni kundene assembly very fast ne work on very fast ni kenda anto pa Meru pareka kuiwa nonto mwankira thaiji muntu no eteta akarigia license kana akagitia license muntu onduka
mbecha iria akwenda no is not anchored in the law. Ariuga biashara baba ingi ni bainyerekete anene na mbeca iria bakugitithwa cia biashara ni nyingi nkurukia kithimi akiuria ngavana Kawira Mwangaza gucontaira ura mbeca iu ikanyiwa. Bamami baria urita wakona batandikire marigo last week kana ukona jamwenye jakarite mweri na bando natura kugita chiringi 30 kana 40 iria kana ukona nduka stoko ikarite au almost mieri kadhaa na muntu unagitite kana tagara-ini mwaka jungi ndinama governor wetu ndinama ukenda gutethia kana Kamiru urambomba kuromba ni license ira kugitia ngiri Mugwanja ngiri 10 mwana Umiru na kumia ndinama bila turejete kutethia antu betu ni licenses chiumbe kuinikwa nikenda antu bara bomba kurita ngugi na njira yagirite na kenya bombo sustain maisha yao. Akirikire Peter Mutuma Kalembe na ugite igukwirikana thine ku irirwa ni Ayub Bundi na Ayub Bundi akomba kwa impeached ingwitikia county ukombo meathabu bwega ankwire ma na tukwendete bunu na nkoro yonthe withu yani Ayub Bundi is your problem but bila bio kuria ibikuirigirite o wau uri na ngukwira ibieko mundoro kwira serikali ya mama iko imara owi mundo na maduro kwira ngawana ni mama owi mundo no ndorende nwije wowe mama na iwe ngavana Umiru. So you may think that your problem is Ayub Bundi speaker wa Meru County Assembly, but ma'am tokenda tokalio you face more trouble and problems mbere egipindi gyaku kithira. Nge reportera Weru TV weekendi kumaruri rwalera gisone kebori mbita mawira keri ya Nteto ingi na ndi akariba kumantere Chegembe South ni borotete kara thirikari ya gavana Kawira Mwangaza bakiuga ni batunyete mashini ya gutura roje na kumikia wodine ya Kiagu baritariria mashini je panenkeri rungura wathani bwa thirikari nthuru ya gavana Kiraito Murungi. So kwithitha tu cio tugo indronere ngarire account yethitha kwene mori ikamatite pipe na pipe ishayuri lori na itoririte njira banyuma twari na guru bange twari ya mirambu ngela mwananchi au barabara ene iro ndareke undamenya pipe hii inachithite otuko thitha tuche otuko ndawa Kawira na aturiro gya kona ngare account otuko na batare kuringirwa mbi thimu no ndare ya thimu ya account ya mwesimiwa Kawira iro ndaringire kananu amura kananu kwena pipe cha kuluka na lori na nirabo yete acio iria mawa sub county yara da moria munene no kumya manto apa ibuna chietete kana nu ambera are ngathiatana nae nacio ondareke u indaringire Mr Baitoti thimo otuko ndamura Baitoti kuona ngare nu account eka matete pipe oni ndetheta ndi mukajo mawa inkoriara sana na ta pipe chio kamatwa tuwe MCA wa Kiagu mwesimiwa Kawira ngabana wetu tumwendete netere araya na mbwao Kiagu lakini na bere na nkariara atere na atea pipe Chegembe South ira cheyani ni Kiraito chiego aranto begembe to bena dinero be ya wigirwa mbao baturirwa lakini pipe cha kama tuko ikonekana Kiagu na kethra temwesimiwa kananu ndaringire otuko bou asulikanthe tweu na chakinya mwanga nuna pipe chonekana intobi eto biteta biteke onekana oni nguga intobia igembe bitebati gocogwo imenti kairi na ibia ejaniro naja na imakoza gwejiro na bichogo na ntu wa kurugitigania ukurukiri kangete ukurukirare lakini bia kinya bitebati chogwa na nyuma kairi ngwebwega inyura tuthingatire bichogo Kawira ni bichogo into bitumairo bia onara bia jani bia tumiro benao no thujuru arwe na twina thina muno inyakego igukyo ngoro juru tangana inyana gaiti juru tangana ndego pipe ni chogwe kwenda kucokeria antu ba maua ngatho cia mwanya muno nontu ba kwithira ba vigilance kwithirwa throughout bethira bakaritie into bio na ingwiritwe sana rira antu ba maua bandingire thimo bembera kwe pipe cia to bona cia yase yukwa kumara ciekawa store cio kwa public works
na ibathia atire bandingira thimo bambira lori yo yukia pipes cietu ninda fast track na ndamenya no yukia na ndangiringira chief officer acting chief officer Mr Muthamia na mbira itumi although imbisi pipes yu sieka wao kwa public works maoa sie center yegembe cionthe yegembe as a whole no ntungavana kirito na menya the 3 yegembe icio area cicithwa ciina thine rui na baethia maoa na ithro store pipes yu tikasiekira rui kaitumire kaitare ambwa holu kwenjwa mbwa holu yare ke kwenjwa pipes cia sokara renge cia tumiro antu angi na chief officer ko realize na ubetete kwenja rwe although ntiko mnyakethira ina barete to situmira be ko realize batena pipes cio situmira be yaba ruma isieto na inkwendo promise antu ba maoa pipes cia nyisi the whole of Igembe itiora cia soko wararia kenda tukianjira kwa kwenjirwa mbwa holes cioneka pipes cio tumiriraka. Uchokire nkatho cha mwanya mutegeri tanambira kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na Nteto nkuruke. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tuni yeku. Buda, umefanya poa kunicall. Manze naomba nisambazie tu kachwani. Kachwani bana. Hauna chwani? Cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakredo kambao. Hauna hata bao? Basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo. Nikundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote ya chwani mbao. Ashu. Manzi, mabro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812*980# gwekira nisambazie jasikiza tuni yeku. Hello my friend. Hello mdosi. Yongo umesha mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. Sisi surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronics. Ndio mimi I salute. Urain tobia otora bia kubia tumira nyumbana kinyabia tumira nguene. TV, ufa, home theater, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intobinge beyond the bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likani toenda se kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronics mzee. Torima wakasiongo, ureshe kinain opposite Bread Fashions. Jackmart Electronics utebio wenda biura. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jora gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Uchokire nkatho cia mwanya mutegeri gwitana mbere kurumira Weru Thaa Mugwanja tugichokera ora ni mubunge wa Imenti North Rahim Daud na ririte muchemano juria jukwirigirwa kuthithika ntuko ya Narua gatigati ka utongero bwa county ya Meru na ora ni munini Rais Rigathi Gachagua akiuga uketha kuri na bata mono gavana Kawira Mwangaza kuthingatira mendekithia jara jakauma kiri muchemano juju ni untu na kuga kwayo uketha kuri na ugwati bwa county ya Meru kwithirwa igitongerwa magarune ya rais taura gwa kari county ya Nairobi kana Kinyarware rungi rwa kumwingatagitine rumbe kutharugi kinyithwa mbere ya mbunge ya Senate. So mimi ninaamini we will get a solution. Mbeleni hatukukuwa na the presidency involved,
and once tukimaliza na naibu wa rais tukiwa MCAs, MPs na governor, sasa ndio tutaenda wote kwa rais ndio aendorse hiyo ceasefire ile itakuwa hapo. But terms ya ceasefire ndio sijui, sitaweza kuambia terms ya ceasefire itakuwa kitu gani. Ojo ni mubunge no thimenti no Ibrahim Daud akiariria muchemano jwa jwirigiri kuthithika marĩa ruju ndio gutwathiri katikati MCA ba kaunti ya Meru na mwana ngavana ni aranandi muthiri ruju munino mutongire mugongori katika chagua akethwa tirimene MCA bonde na mwana MP nikenda bomba kwaraniria na kuringana Raim na gwite kwina witiki ati kaunti ya Meru itomba kuthithika jwa wakati kaunti ya Nairobi arakonekanya jeshi kirungamira witi na mbere. Nimeona kwa mtandao Meru Metropolitan Service. Siamini kuna mambo kama hiyo kwa saa hii, hatujafika hiyo, lakini let us see how things go, lakini hatujafika kiasi hiyo. Lakini rais ndio labda ataweza once tukijaribu kusort out hiyo maneno kesho na Mheshimiwa Rigathi Gachagua na MPs pamoja na senator wetu na MCAs, ndio tutajua kama tunaweza kwenda mbele. Alafu tuite mkutano tukiwa na governor. Sasa hapo kama governor tukisikizana na MCAs na kama governor tutasikizana, basi tunaenda mbele. Lakini kama tunasikizana na MCAs kesho na alafu governor akatae hapo mbele, basi naona hatutaenda vizuri. Hapo sasa unajua vile Mheshimiwa DMK amesema ako na impeachment ya pili inakuja, na kuponyoka kwa impeachment ya pili itakuwa ngumu zaidi kuliko ya kwanza. Kuringana Raima gwite thina nene ni wa defund na nibiri kwarirwe komba kuthithika amwa kuria thingati ba MCA na baraba ngavana bethu bakimenyera muno kimiarire bakurita no tulimone kuleta ndoa. Kitu ya muhimu ni what fund, that is the first thing. Ya pili ni wasitukanane either way, na pale inatokezea shida, mimi nafikiri ni wale watu wako karibu advisors wasikuje on air ama wasiende kwa interviews wakitukana MCAs. Hapo ndio maneno inaharibika. Unajua hakuna vile tuta dissolve Meru County. Hiyo wale wanafikiria kwamba tuta dissolve Meru County ndio tuende uchaguzi tena, tunarudisha wananchi nyuma na it will not augur well. So MCAs wako hapo, governor wako hapo, wacha wajaribu kufanya kazi miaka 5. Baada ya miaka 5 tuangalie, lakini kama hawataweza kufanya kazi, basi unajua kutakuwa na budget pia itataka kuanza kutengenezwa kutoka mwezi hii. Kama national government tayari imeanza kutengenezwa, na hakika hata ya county government wataanza preliminary ile budget making process inaanzanga January. So akiwa budget haitaweza kupitishwa na county assembly, itamaanisha mambo mingi tutarudi reverse. Amnobu awidi atongire bamwe barabaduri mutongire mugongo jamithikali nturi baltizo bakionekana kimuchia yuju nonto baraba kuendekana kine na siasa barabaduri. Lakini vile rais amesema na naibu amesema kwamba ministers wafanye kazi yao, wasiingilie siasa, na wasikue kama minister anatoka hata Meru County akue Kenya mzima. So siamini Mheshimiwa Mithikali Nturi atakuwa hapo. So hakuna mambo ya party leader hapo. Shori tuko na vyama mingi hapo Meru County. Tuko na NOPEO, tuko na UDA, tuko na Jubilee, tuko na independent. Hata mimi niko independent, governor ni independent. MCAs tuko na chama mingi pia. So hii sio mambo ya chama. So sitarajii Mheshimiwa Kiraito Muronge, sitarajii Mheshimiwa Munya, na sitarajii any other party leader for that sake. Nkiripotera Weru Weekend beta muturi murioki.
Tonye bienine na ndikire michetho irera chetheri James Cambridge baria ni Gospel Women ni barakinyangira zi Tex Packs ngoru ijire gwa Kibugo ngoru ire irauriretwe ni arusi ana na nyongesa na Bangala. Game imekuwa poa. In fact ile kitu naweza sema ni football, you know with football is a game of chances. Nimepata chance mingi sana, nimepata chance mingi, umeona zingine zimepiga mpaka zimepiga mlingoti. Na naweza sema to me it was a bad day in office na vile sijatumia chances zangu na kidogo wasichana wametoka recess, unaelewa. So being the first game to me naona ni naenda tu kuwaka na finishing, manake finishing yangu ndio imenifail. Gospel wako na wazoefu wengi sana so wamepata chance mbili na kwazi plant hizo mbili tu manake ukijaribu kuangalia to me naweza sema the best team lost. So ni kufocus tu na the next game ambao itakuwa tena bado hapa. So narudi tu kwa drawing board ambao ni naenda kufanya tu finishing, manake ndio kitu imeniangusha. Naweza sema imekuwa tough, hajakuwa rahisi because first 35 to 38 minutes tumekuwa tukidefend, which when kudefend tumefanya fiti but imekuwa tough, hajakuwa rahisi. Mine ilikuwa transition to Jumosi, unapata wanataka kukaa kwetu sana, wanataka kutu press wapige wajai kwa hiyo sisi tunangoja zile moments, ikakuwa let to defend tu, tuongoje moment yetu, time itafika. As long as hawata score then ni sawa. Si tukisit behind the ball, tukipata tunawacha. Tuingi na njira indi kuni wona cheeringa themwe na nusu kwendereka gitaga kegeta na mbere kurumira mibango ya Weru TV uni bitagwa NTINYARI.